Amen. In the name of Jesus, the first and the last. Siyanibingelela bazalwane. Ubrother Enigma okhulumayo. Hey. Ngithole iquestion kumunye wabantwana bakaNkuluNkulu. Uyabuza uthi njengoba uNkulunkulu kuthiwa akafuni i-ring yomshado, i-ring eyenziwe ngegolide. So what about i-ring eyenziwe ngesilver? Uyabuza lo mzalwane. Uthi if akufuneki i-ring yegolide, so yesilver yona iyafuneka na? Bazalwane lalelani. USathane akusintanga yethu. Uma uNkulunkulu athi yekani ijewelry, iyekeni. Ningathi le yi-gold, le yi-silver, le yi-platinum. Every jewelry mayisuke emzimbeni yenu. Bazalwane. Abanye abangasindiswanga bangayifaka wena njengoba usozwile ngendlebe zakho, then there is no excuse. Ungathi le ring le iyenziwe ngesilver, then uzayifaka. uNkulunkulu uthe jewelry, akashoko gold, akashoko ukuthi i-gold. Uthe every jewelry, remove every jewelry from your body. Siyazwana ke bazalwane. So akusindaba yokuthi i-ring lena iyenziwe ngesilver. No, i-silver le is a jewelry. Manje ngifuna uku-emphasize indaba le ukuthi noma ungathi i-ring le iyenziwe ngeplastic, as long kwi-artificial mayisuke kuwe. Ngoba kunabazalwane aba-understand ukuthi uNkulunkulu uyingcwele, he is so holy. Uma athi akafuni into, wena ungazami ukuprotecta lento le ngoba uyithengile. No, protecta umoya wakho. Hayi lento le ngoba uyithenge ngemali edurayo, ubuza abantu ukuthi uyazi ukuthi imali lento le ngabhadala 35,000. Why ubhadale for 35,000? Uze emhlabeni la unomoya. Kodwa uze ungana 35,000. So ungafuni ukuya ezihokweni because of 35,000. Sindisa umoya wakho, yeka ijewelry. Yeka i-artificial. Ungathi i-ring lena iyenziwe ngeplastiki and then bayipente ngejewelry. No, susa that artificial from your body. Wena just be holy. Ungathandi izinto zalapha emhlabeni ngoba sizosikhulumela sithi i-ring lena iyenziwe ngelitshwe, lena iyenziwe ngeglass. Isuse, susa ijewelry. Angithi even though ungathi wena i-ring le iyenziwe ngeplastic or iyenziwe ngesilver or iyenziwe ngelitshwe or iglass, akusiyi-jewelry, it's a glass. Yebo, bayenze i-ring ngeglass ukuthi kungabi ijewelry, but because it's a shape of a ring, isuse kuwe. USathane unamaqhinga. Akalingani nawe, akalingani nami. Nganitshela bazalwane ngathi uNkulunkulu uthi uSathane umdalile. uNkulunkulu udale uSathane, amdala ngelitshwe. All the angels badalwe ngamatshwe. So that's why baqinile, baphila forever ngoba itshwe liqinile. Then ke thina siyenziwe ngomhlabathi. Umhlabathi mawuthola imvula uyawa, umhlabathi uyamosheka. Itshwe lihlala lihlezi forever. So ke uSathane akusintanga yethu. Ungathi lena i-ring lena bayenze ngeglass, bayipente ngesilver. Isuse kuwe, it's a jewelry or it's artificial. Ungayikhulumeli wathi bayenze ngenkuni, ngeplanka, but i-ring iplastic. Isuse kuwe. Do not love the world, bazalwane. Amen. Ngiyandlula lapho ke. And then ke bazalwane, kunomunye umntwana kaNkulunkulu ubuzile athi i-10%, 10% okweshume, tithing. Athi if ebandleni lakho akunamfundisi or ebandleni la sonta khona umfundisi akana order, so lo mzalwane uyabuza ukuthi na, is he allowed ukuthi angathatha i-10% yakhe ayinikeze omunye umzalwane
ompofu mhlawumbe uyahlupheka, angamsiza na ngale tithe na? Bazalwane lalelani, i-tithe akusiyimali le usiza abazalwane ngayo. I-tithe imali kaNkulunkulu le uNkulunkulu athi mayize endlini yakhe. Then-ke mayisefikile endlini yakhe, abafundisi bazabona ukuthi bayisebenzisa kanjani ngasendlini kaNkulunkulu. And kunenye futhi i-tithe umzalwane athi le tithe le ngiyoyinikeza umfundisi wami straight ezandleni zakhe, not on Sunday but today during the week, ngimukisa straight kumfundisi. Then you are allowed, you can do that, ngoba uyoyinikeza inceku yakaNkulunkulu eshumayela izwi likaNkulunkulu kahle. Ungathathi i-tithe kaNkulunkulu wayoyinikeza umfundisi nje just because umfundisi. No. Vula amehlo womoya, imali kaNkulunkulu uyinikeze inceku yakaNkulunkulu. Ungayinikeza umfundisi waleliya bandla leliya, ungayinikeza omunye umvangeli ombonayo ashumayela esitratini mihla le and uyambona ukuthi uthanda uNkulunkulu but uyasokola, ungamnikeza i-tithe yakho. Kodwa before umnikeza, uya kuNkulunkulu uthi, Lord Jesus, here is my tithe. I have decided, Lord, to take my tithe and give it to your servant. Then uzobiza igama lalo mfundisi loyo, utshela uJesu kuqala ukuthi i-tithe yakhe uyobusisa mfundisi sibani bani ngayo, umention igama lalo mfundisi. And umfundisi lo mamnikeza yona, kufanele ukuthi akubeke izandla akubusise, akubeke izandla akuthandazela akubusise. Alright, then-ke i-tithe le, that means uNkulunkulu uyinikeza umfundisi loyo, then umfundisi lo uzayisebenzisa. Then kune-tithe esimukisa esontweni, ngoba le simukise ngasendlini kaNkulunkulu straight. I-tithe bazalwane awuyinikezi omunye umzalwane just because uyahlupheka. No, i-tithe akusiyimali inikezwa nje abazalwane. Abazalwane la ubona ukuthi bayahlupheka, if ufuna ukubasiza, uzabasiza ngomnikelo wakho, free will offering. Leyo yakho leyo uphana ngayo, kodwa ezulwini izobhalwa ukuthi wena usize lo mzalwane, umnike imali yakho ukuthi ahambe ayothenga icathulo. Leyo is a free will, iyabhalwa na ezulwini. Nayo ifana ne-tithe, i-free will. Mawuphana ngayo ezulwini bayabhala time is 100, ngoba lapha ezulwini everything is 100-fold. So le nto engifuna ukuyicacisa ke labazalwane ukuthi noma ungaboni ukuthi ebandleni lakho kunabantu abaningi abathayisayo imali eningi, so wena ufuna ukunikela esontweni, ufuna ukunikela ngaphandle. Yes, nikeza abanye abafundisi abashumayela izwi likaNkulunkulu esitrateni bamemezayo, uyababona ukuthi bayahlupheka, umbona mihla le ekhoneni ashumayela, uyambona ukuthi lo muntu lo ufuna ukusebenzela uNkulunkulu ngoba umbona la esitrateni ashumayela edrobheni ekhoneni. So-ke ungamnikeza i-tithe yakho, uzitshele ukuthi, Lord Jesus, nayi i-tithe yami ngiyoyinikeza umzalwane loya ashumayelayo lapha edrobheni ekhoneni, ngiyomnikeza only this month. Then utshele uJesu ukuthi uyonikeza inceku yakhe le ayishumayela lapha ekhoneni, or uyoyinikeza loya, or uyonikeza loya. Wena uzakhetha, i-tithe yakho leyo uyinikeza uNkulunkulu. So wena uzakhetha ukuthi uyinikeza bani if awufuni ukuyimukisa esontweni, kodwa awuyinikezi umzalwane nje because umzalwane. Awuyinikezi umuntu because usonta naye and uyabona ukuthi uyahlupheka, so ufuna ukumsiza ngayo. Ayisebenzi kanjani. And i-tithe, if i-tithe yakho is 500, awuyi-divide into 2 or into 3, awuyishereli abantu abayi-3. I-tithe iya kumuntu ayi-1. In the name of Jesus.